بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sanglit duk puji tertentu si Allah subhanahu wa ta'ala, ini magpapanjari sin pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak gak niya sawe-sawe ni. Serta kasanyangan duk salawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kahinapusan Nabi pinaturun pitu para tak bulak dunya. Ganta matampal bang ini kemun mahalalin duk bang ini kemun maharamin. Ganta ngawenan kitewi amban dialim kajawjana ancin pagmaksiat, magdialim kalimayahan cin pagtaat. Ngawenan kitewi amban dialim kalindeman, magdialim kadantaan. Ngawenan kitewi amban sudeyab ebut narka jahannam, magdialim sahaya surga ni. Amban ien gak niya hinang janan pakasekante bisurga we gak kite bitaraak we ni. Duk gak niya hinang janan pakasekante binarka we gak kite bitapagis we ni. Amban ien me pong tinai kalasahan magsyukur kitewi si Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak kitewi makapagkaswa-kaswa si kuhap-kuhap itu bang kitewi dem saudihin, atawakan si salung-salung itu bang kaam si me Europin, atawakan si sangem itu bang kaam malu silahat, atawakan ini si tindakan Asia tuh kone me Philippines duk Malaysia. Pahap te biniat ten bidangan-dangan amban ako na memisyaralay langkum sampai kaam kemon mapakalihin. Pegge hinangin bisan pesaing gihadjenin atat kala gaaniya padulus ikhlas luk pagparambus-bus tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tantunin teed tek kaselawin tehinang azab atawakan tehinang paniksaan ini manusia mga hinang ihin.
Subay lepas amban kita bi dehelu pinisuleab ebut narka jahannamin tekka illew ien. Yene si tellu manusia. Isanin manusia iyene magbabasa sin Quran calungkohap sumagua pamasahanin supaya hadja tabantu iye miyan magbabasa sin Quran. Kaduenen iyene me manusia basag manamal magnanapaka, basag manamal magtatabang, basag manamal mag-uurong, basag manamal iyene nampengan hajat sin barhajat, sumagua pagtabangan nemiyaan atawakan pag-urong nemiyaan duman karena Allah sumagua supaya ihadja tabantu wa iya miyaan sayu. Si katalunan yene me manusia mag-atubang dukun tarasin Allah subhanahu wa ta'ala sumagua pag-atubangan ni miyaan atawakan palenganan ni silan Allah subhanahu wa ta'ala miyaan supaya ihadja pagkatatalewan supaya ihadja tabantu bahani mea telungan miyaan bang payaman nu ibadat den hajje manamalan sumagua sinabab amban ga ke ikhlas de sinabab amban ga pagperembus-bus de tuju Allah subhanahu wa ta'ala tehinang panagnaan pineketan atau akan pinesudeab iyene ebut api narka jahannamin sisiye tekkale sellew dembuli. So ine hinang tebi lamud na ine ko hinang tebi ko itulay suwi raho dehello amban pamaharap tebi luwe tebi lisinan tebi pangatayan tenbi pakale kita bituman duman tanda ine ruk ine sumagua karena agama Allah subhanahu wa ta'ala karena ngaan sin kaawam karena nuhut ine takalete bi amban ine padduman sin Allahin duk ine padduman bakas sinubahat wa junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me umat Islam las muhadarat bi iyene miyaan ellaw iyene me parkala pamano we bulan Ramadan tujuki tebi dangan-dangan bang te sebbi te subahat tebi iyene amban me bino we bulan Ramadan inin pemeno tujuki tebi kemun number 1 te subahat tebi yene al-musawah yene ga pinagbidda antara manusia indangan-dangan pinagsali kemun nandal kaugto sali du dayahan sali du miskin sali du nakura sali du bata Arab ne katawakan iyakan wineglepeng we iyene Allahu Ta'ala magsandal kaugto dielem bulan Ramadan ini supaya tatali we manusiain gaan niya pagbiddaan antara kemon manusia dia tak bulak dunia inin melainkan si katalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala si bisarane inna akramakum indallahi atqakum bennal teed iyene miyaan tamanan mulia amban kaam bangsine tamanan haget katalewnen si Allah subhanahu wa ta'ala. Si kadue te subahat we tebi pinetekka si kitebi in bulan Ramadanin manoan kitebi tenged pegpepe della ambanien bang niya muase di alim bulan Ramadan
Bu gairu halin pengelimutnin, gairu halin panuknanin, gairu halin pemapot nega biddain, gairu halin pemisyarane laug lamain, paglata ga bidda, pagkakat sobra manamalan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Bang peinne niya miaan gengelebahan bisyara laat, duk gengelebahan hinang laat, iene dalam bulan Ramadan inin si puasene miaan naga niya kalagihan atau akan gay kalagihan Allah subhanahu wa ta'ala, iye pagsandal ni kaugtu'lay, duk iye pagsandal ni rikaklay, gay kalagihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, iye peninggal ni may kinakandok inuman lay, ga niya teddo ni malayangkan lekkak dug kaugtu may pong kinaikalasan. So bang payaman tebi bulan Ramadanin, iye purpose nin nansi hadis inin ganta mepe della tebidangan parangan supaya gay meke bisara iye ne panaggahan syara manara Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tersyubahat tabi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Bang painne sumarta dembua ellew muase dembua amban kaam nada kampenne mopot ga bidda. Dembua riwayat fala yarfuth nada kampenne dahu patapi ci andabi bang ellew mananin megjima. Mana ar-rafath al-jima' si dembua tafsiran makna ar-rafath iye nemiaan dinakgai mopot ga bidda atau akan misyara sin lama. Wala yaskhab duk ambat kita gay murah ngama atau akan gay murah miaan binwala lakyaw. Fa in qatalahu aw sabbahu ahadun falyaqul inni sha'im. Bang niya pisong muno iye atau akan misyarahan iye laat atau akan nginsultu iye, falyaqul inni sha'imun, amat misyarah wa bennal iye miaan muase magpain Allahumma inni sha'im, ya Allah bennal aku muase. Lamud amban iye ne pemeno sin bulan Ramadan inin kung tinai kalasahan sikite bikemon iye ne miaan dinaak tininggalan cikitebi maharamin. Inanan kitebi bangsa ingge tetinggal we tebi hinaram Allah subhanahu wa ta'ala. We antag teddo tebinan si bulan Ramadan ini. Me umat Islam duk hadja kinetauhan we tebi iye ne me pedembua si andanu halal iyan. Halal bang dukew halal kawin. Sa tek kawalan Ramadanin pinepe kew gedahu jinari iyan ne parkala perembua nu si andamiaan. Iyan me panginum tebi iyan, iyan me pamangan tebi iyan, halal iyan. Pen Allah Ta'alain, wa qulu min tayyibati ma razaqnakum. Dukmangan kami megdulbaya, yeni si me syutsi, bakas pengerejiki kami si kaamlo. Tek ka bulan Ramadanin inagpangan kitebi amban iyene parkala mahalal miyaan, iyene pamangan miyaan, iyene penginum miyaan, hinaram dahu si kitebi atawakan gairahu jinari si kitebi di dalam bulan Ramadan ini. So poinen nan si inin.
Bang upama iyan hinalal andangin. Kung may perembuak si anda, si kahalal. Atau akan kue may pamangan duk penginum halal. Bang upama hinaram iyan mahalal andangin. Taabot tek ka bulan Ramadanin. Sa inggene bang upamanin hinaramin. Tedobi point iyan bang ina maksud kulay. Bang upamanin hinaram atau akan gay dahu manjari hininang di alam bulan Ramadan. Iyan bese halal si kite ko me perembuak si andali. Atau akan kue me iyan me an mamanganduk manginumli. Atau akan kue me mengegok buhele. Atau akan asal-asal me maglangihanin halal. Niya waktu ne miyaan haram. Atau akan niya waktu ne too makruh. Bang tebistunu dinun asal kawa no palangi makaanggahap sin buhe. So bang tinagga iye neme parkala miyaan. Di alam bulan Ramadan. Bese halal ni si kau. Mas labi tinagga. We Allah subhanahu wa ta'ala si kite. Hininang di alam bulan Ramadan inin. Iene maharam si kitehin may pong tinaikalasahan. So, pinetek ka bulan Ramadanin supaya kita bi inanad ganta ninggalan iene maharam si Allah subhanahu wa ta'ala. Atau akan bakas hinaram Allah subhanahu wa ta'ala metu'u dia tak bulak dunia ini. Menjadi me umat Islam, maya kung explain na siya dikit-dikit si tingid parkalain ini. Yene inanad kitebi, amban lebeyan hinalal si kitebi, tinaggadahu di alam bulan Ramadan inen, pagtaabot puklas amban Ramadan, kemurahan ni kitebi iene ninggalan bakas, hinaram Allahu ta'alahin pegeda peke sabgete tinggalte we maharamin walaupun mahalalin si waktu dinak tininggalan we Allahu ta'ala si kite di alam bulan Ramadanin tege isdui sa buet tebi. So pagpuklas Ramadan kemurahan kitebi insya Allahu ta'ala ninggalan iene parkala asal di maharam andangin me pong tinai kalasahan. So inin si ketel lupe menowe bulan Ramadan si kitibi. Inin hikmat atau akan wisdom sin bulan puase pun pinetek ka si kitibi me pong tinai kalasahan. Pegge mahalal di alam bulak dunya inin tampal ni hipmanamalan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadith ni sahih. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat atau akan mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Innal halala bayyinun bennal ta'ed iyene hinaram Allah hinalal Allah subhanahu wa ta'ala bayyinun makalanduk ne mana mal tampalnen. Wa innal harama bayyinun duk bennal hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala makalanduk ne manamal tampalnin. Wa bainahuma umurun mutasyabihat atau akan mustabihat sidembuak riwayat duk iene pe inne antara mahalal duk maharam inin iene parkala syubhat maglamud antara kahalal nen duk kaharam nen ga niya ngetewahan ne keikahan amban manusia. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ga magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam ge ketawahan we kemon manusia. Sumagua
Gay ketauhan no kekahan manusia. Sina minalain kanan rasulin nan cinin. Ero mengetahuan mek syubahat inin. Wa bennal men gay jinari. Wa bennal mian jinari. Pegge iye ne syabab. Peglamugut antara iye ne mahalal duk maharam lay. Payaman no isa pambandeng ke pak haram. Payaman no ambandeng ke pak halal. Manalitis iye inin. Duk iye ne mamangkag iye inin. Iye ne memekal paglamugut antara iye ne mahalal duk maharam inin. Yene me atau. Me pong tinai kalasahan. Yene me keurungan panghati si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus perkala me umat Islam. Perkala iene maharam inin. Nia me kekahan amban kita bi manusia. Bang petek ka kritisais tebi iene me siye guruhin. Atau akan me ulamain. Atau akan tege panghatihin. Bang way sa haram kemon iene binisarahin. Atau akan bang way sa panaggahan kemon iene waltakalihin. Atau akan bang way sa pamagesan iene kemon waltakalihin. May umat Islam. Bang si tatali-tali we tebi. Bang si peesep dielem pikilan tebi may pong tinai kalasahan. Iene may kaulamaan tebi tege panghati. Bakas ngadyan sin Quran. Bakas ngadyan sin hadis sin junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakas mangkag iene sin ke kitab-kitaban. Dumanan siye mga haram ataw akan managga iene me hininang tebi iyan. Sumagawa amban Quran niyan, duk amban hadis, duk iene pamagkag sin ke ulamaan tebi te subahat dialem ke kitab-kitaban pekhe. Behu pinasampay sigite be we miyaan panaggahan ataw akan we miyaan gay jinari. Me pong tinaik karasahan. Inin subay tinaliten be. Inin subay pinaisip tebi dem kokten be. Sumagawa kite be. Sinabab amban iene pege eka hinang tebi malaatin. Pege yu kita bilu si peg inuman. Yu kita bilu si peg siabu. Yu kita bilu si pag anaksin. Yu kita bilu si pagpapatay. Yu kita bilu si peg kurakot. Yu kita bilu si pag anyaya. Yu kita bilu si peg limot. Yu kita bilu gay si pagsambahayang gay mag-ibadat. Hangkan ne kaba binisara. Iye ne kaharam me pag-anaksin, kaharam me paggandari pa, pegsingal timbangan, menggay pagsambahayang, miyaan, menggay pegturong, menggay peghijab. Atawa pag imbento pa ha, si agam Allah Ta'ala. Atawa kan si peg-inuman, atawa kan si peg-siyabu, inin bang sinubahat. Natewa ginhawabaranten, pegela ikeikahan amban iene kekehinangten. Manjari, pagtaabot kita tawa sa ili, inebisaraten, bangway sa wasa panaggahan binisarame keulamaan inin. Bangway sa wasa hinaram iene binisarame keulamaan inin. Ine keusawab nen hati amban kita, pege ikeikahaninangten, iene hinaramduk tinagga Allah subhanahu wa ta'ala miyaan. Hangkan cili bisaraten. Buada pun me kaulamaan ten gak siyan nga haram bang duman amban lebay Quran uk amban lebay hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa problematen bi akan tekam. Problematen bi si zaman ko ito ini. Mungkin kita bi idol si me kaulamaan. Mungkin kita bi kegan atau akan mungkin kita bi kompol mi si kaulamaan. Atau akan mungkin kita bi kompol yan eme siya si tagapanghatihin. Bang pinain halal pag anak sinin. Bang pinain halal pag siyabuhin. Bang pinain halal pag inumanin.
Bang pinain okay na kayo ngurakot. Bang pinain okay na kayo mian mapatay. Bang pinain okay ni halal si kao magpansakin. Iyan na mian makitahan aurat ni lagi lubanin ted iyan na may kirindehan. Bang pinain halal si kao magdiskohin. Bang pinain halal si kao mapaasik dem klabin. Bang pinain halal si kao pag anak sinin. Halal si kao pag anak timbangan pag hinamian peg singal timbanganin. Inin kawayaan ten bitekelete bi amban keguruhanin. Mengkin kita bi kesulutan. Mengkin kita bi idol. Atau akan mengkin kita bi konformi sisiye me pong tinai kalasahan. Inin problema ten bi. Inin bayak tekeleten bi. Inin bayak tekelete bi amban siyehin me pong tinai. Nasa ingge isab pangahalal me parkalain inin. Bang asal tinagga we syara Allah subhanahu wa ta'ala me pong tinai kalasahan. So maalal metura tak bulak dunya inin. Tantunen teed tampal si kitebi. Sumagua kitebi mapadangkahin. Kitebi iine minggay me ketaymain. Kitebi metuas pengeteyanen me pong tinai kalasahan. Kitebi metuas pengeteyanen me pong tinai kalasahan. Inin kesebenalan nentura tak bulak dunya inin. Ubus bang misara upama keguruhanin. Atau akan misara ienemiaan bakas mengejin atau keulamaan binasahan kam Quran. Binisarahan kam hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gay kinahagad we tebi. Gay kinahagad ienemiaan we miaan akal tebi. Sa pagtaabot me misarahin. Atau akan pagtaabot ienemiaan mamangga siyehin upama atawakan iyan ay memisarahin. Aga bakas ngadji. Atawakan gaybisan makawas sa Quran. Atawakan gaybisan nga tauhan sin hukuman. Atawakan ga biksan makadik madrasa bisan mintedde. Gay megkilale iyan na duk Quran sin Allah Ta'ala. Gay megkilale duk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan pinakaleten bi. Iyan kekompormihanten bi. Sabang kaulamaanin, bese Quran na binasahin, bese hadis na binasahin, iyan krinitisaisten bi, iyan inamahanten bi, sabang iyan gua ang bansyen may misarahin, iyan mangga bakas mekerik madrasahin, iyan akal-akal hadja pagdalilin, duman amban Quran, duman amban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyan mengkin kita bi konformi, inin problema tebi metode tak bulak dunya inen pong tinai kalasahan. Bang upama gayne pekalen ulama inyene si antara hinala lu kinaram Allah subhanahu wa ta'ala. Sini sa pinakalen metode tak bulak dunya inin. Sini sa menundan kauhin si agama Allah ta'ala tura tak bulak dunya inin bang upama siya na tinaikutan nun. Ambat ne bang kome kamilay, kome akulay, pagi ako inin mukali jadjag pe. Atau akan pergi aku ini pandak pemanamal si pamaham. Pandak pemanamal si panghati. Sumagua bang sampai ulama me 20 tahun ne. Neu tinaikutan nun. Ngaji. 20 tahun ne ngaji. Atau akan me bangkag newe re kitabin. Bangkag newe re Quranin. Bangkag newe re hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang upama iu ne tinaikutan nun. Gay pinekelenu si tenget pag-agama nun. Sine sa inasa esenu menoan keuhin. Puas amban penikut nu si yemiaan. May pong tinai kalasan. Nali ikaw pahap. Peesep tabi dialim pikilan tabi may pong tinai kalasahan. Inin kesebenalan sin metura tak bulak lunya inin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min sudurin nas. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Innama yanza'ul ilma bimautil ulama. Hatta idha lam yabqa aliman. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Fa'aftau bighairi ilmin. Fa'adallu wa adallu. Fa'adallu wa adallu.
Pakalehon bi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inin me pong tinai kalasahan. Hadis inin makatalew manamalan, hadis inin subay tinali uwe te bidangan padangan me pong tinai kalasahan. Bennal pen Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'alahin gay larut ne iyene miyaan ilmuin minintedde. Miyaan kew tuli tege panghati pagtaabot kew nga petehinang awam ne kew tehinang jahalis ne kew. Tehinang jahalis ne kew. Sa bineddot we Allahu Ta'ala ilmuin bitu amban dia tak bulak dunya inen bimautil ulama. Iyene bang pinapatay ne me ke ulama antendi. Iyene bang niya pinapatay amban me ke ulama antebi. Muli hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ga niya telebbi alim atau tu tak bulak dunya inin. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan ngehinang ne manusiain penuhutan me aawam. Me aga bakas makaadji si madrasah. Me agay bisan makabasa sin Quran. Me agay bisan makahati sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan ngehinang ne me aahin aawam penuhutan si agama. Fa'aftaw bighairi ilmin. Sampai misara si pasalan agama bighairi ilmin ga niya panghatine ga niya pangalab-ngalab ne. Bisan ahat-ahat. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ngehinang ne manusiain penuhutan. Amo kali jadjag. Penuhutan ne si tengen pag-agama. Misara pasalan pag-agama. Fadallu. Oras lepas ne manusiain. Fadallu. Lepas ne ame misaralay. Wa adallu. Duk lepas ne kemon. Iye ne menuhut siyehin me pong tinai kalasahan. Wallahil azim. Ga kainin paatag si zaman kue itu. Iyan ang ngehinang manusiain atau akan manusia aawam penuhutan si tenged pag-agama. Kinahagad kemon bisarahin bisan duga tumuon. Tinaikutan iyan na tagay panghatihin. Tinaikutan iyan na bakas mangadjiin. Bangwesa wasa haram kemon iyan na pinainden. Buada pun amban Quran binisarahin, amban hadis binisarahin, ine ketuaan may manusia inen, ngehinang aawam penuhutan, sampai lepas ne iya penuhutan dele serta lepas pesiye kemon menuhutin may pong tinai kalasahan. Wallahil azim, paatag si jaman tebe ko ituin inen baya kita berukai. Pia inin paatag si jaman ko ituin inen. Banggene pakalenu iyene si antara hinala duk hinaram mian Allah niya siyang hati atau kancine met sina sa ina si asenu mian pinakilenu si antara hinaram Allah subhanahu wa ta'ala sa niya waktu ni pen qawlu syairin wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afathu min al-fahmi as-saqimi. Pihadja amban manusia turya tak bulak dunya inin ngendiawaan bisyara tumuun. Pihadja turya tak bulak dunya inin ngendiawaan bisyara tumewa. Ngendiawaan Quran. Ngendiawaan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangannalan nen gak tumuun me Quran me hadis lay. Wa afathu minal fahmi saqimi. Sumagua iya hati masakihin. Iya hati mamagkaatin pamaham nilega tapaham mo ne bang ine pinein iya ne mian me misyara me tumuon mian me umat Islam. Antara hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala niya payan me pilosofo. Pinain webe hinaram me mamayam si klabin iya ne me megdiskohin atawakan iya ne mian me leddian me dilem club miyaan. Buada pun hat mayam-mayam kita hadja. Bisan do pinain bawihin. Bisan do pinain bawihin.
haram do. Sumagua bang payam-payaman no hadja gay me ke inekau gay me ke dusekau. Inin inalenan nuere ittikhadul hiyal. Kinulibut de agamahin amban lebay pikil-pikilan deruk amban lebay-lebay akal de bangsa ingge bentuk kahalal maharamin. Meggulang maglabi anak sali kekehinang inin duk yene me kekehinang ashabus sabti zaman Banu Israel. Zaman Banu Israel pegetuas manamal kokden. Masih si mangga yene si hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala. Puwa Allah subhanahu wa ta'ala hinaram si siye memesihin. Elaw sabtu. Hinaram si siye memesihin elaw sabtu. Yulukis sana inin dalam suratul A'raf. Bangkang baya masane. Pagtaabot sa ili hinaram elaw sabtu memesihin si kauman Bani Israel miyaan. Hinalal ni si Kemon elaw. Hinalal ni si Kemon elaw. Problemahin, yene me kauman miyaan, may pong tinaik kalasahan. May kauman miyaan. Bang keniyaan nentek ka elew sabtuin, mengkintek ka kenahin maglangihan sa ili, may maglaksuhan yene si higad tahik pelehan demiyaan. Nawal tepet payam-payaman de, pege hinaram si siye memesihin elew sabtu. Naming kintek ka kenahin sa ili, may pehigad-higad, may tamban, may sifad. Iyan miyan si pamayam-mayam demiyaan, bang elew sabtu. Pagtaabot elew ahad ngabot iyan elew jumaatin, oras halal ni si siye memesihin, naga niya tekeswa de ken na si mehigad-higad atawakan ga niya tekeswa de ken na maglaksuhan sa ili. Sibat ni Kemon, ga niya agad de ga niya pesire. Inin siksa si siye me pong tinaikalasahan. Ine hinang me kauman inin, puwa de hininangan lowang sa ili, hininangan payaw. Yene lo ak hininang de miyaan, bang niya miyaan kenna palakso elaw sabtuin, pihap lo aklay, gayne gumuwa pabalik. Hininangan were lo ak sa ili. Manjari may umat Islam. Pagsakay sa ili, terebahurin. Pagsakay sa ili, hinang din. Bang palakso kenahin haplo ang iyan miyaan, hininang de miyan elaw sabtu, sampay gayne gumuwa, mengkin eddoore elaw ahad. Ine bisararen, pende, ken na inin, bisan inin panakso elaw sabtu, silawang tu, halal na inin si kitevi pegge te eddowe tevi elaw ahad. Nasi gegeg siya sinang demian. Inin inalenan nendo ittikadul hiyal. Iyan e pinilosopyo de agamahin amban lebeyan sin akal de. Sinabab amban iyan e pe mulidju de kekehinang demian. Piyahan de labeyan bangsa inge iyan e hinaram Allah subhanahu wa ta'alahin supaya halal bang si pikilan de. Inazab siye me pong tinai kalasahan siniksa iyan me ashabus sabt miyaan hidinang we Allah Ta'ala kuya duk bawi me manusia miyaan jaman tagna. Way paatag si siye siksa miyaan hininang kuya duk bawi me Banu Israel miyaan sinabab amban iyan pegpilosopire hinalal we de iyan hinaram Allah Ta'ala amban lebeyan sin akal de. Na yene ittihadul hiyal, yene pemulidjuno atau akan pengehinang nulabayan supaya hinalal
Hinaram Allah Ta'ala hin amban labay akal no hinang Banu Israel. Hinang me tuas bungkog nen. Hinang me yened siniksa we manusia. Hinang kuya duk hinang bawi jaman lay. Si jaman ko ito inen ekka manamal iyan na ittihadul hiyal. Yene ko me pinain ko inen. Hinang de filosofi agama Islamin. Way pinain bawihin haram do. Sumaguwa bang payam-payaman teru. Gani adu sete. So sa iyan do pinain me si club inin. Sa iyan do me dende magpansak inin. Banghat payam-payaman nuruhad ja sa ili. Gay iyan mian haram si kite. Halal pa iyan si kite. La ilaha illallah. Inin hinang me Bani Israelin me pong tinaing kalasahan. Inin hinang den. Binuridyo ere hinaram Allah Ta'ala in bangsa ingi halal ang malabi akal de. Akahante kam hadja. Niya halal si pamayam, niya haram si pamayam no. Niya haram si pakaleno. Niya haram kakan no. Niya haram antan no. Niya haram tekang no. Iyan bayuan haramin magpepino si partbaran no. Niya haram iyan miyaan si aurat no. Tabiya sa miyaan. Iyan may bawi haram kinakan. Ga haram si pimayam. Lemikian iyan may upama may pagpayam iskandal. Haram si pamayam. Sagi ka manjari pa ino haram kinakan. Pagya suku nila si pamayam kaharaman nin. O sal tebi ko akal tenbi. Oy, palalem-lalem tebi rube ahat-ahat akal tenbi may pang tinai kalasahan. Dautan tebi akal tebi mababaw inin. Pamangga tebi siya Allah subhanahu wa ta'ala hin. Upama may music, may sunata. Yan ay may bisara, miyaan. May saon, paglaka-laka upama, mula-mulanin taed. Gikiw yan makapagpain pa no haram kakannom yan, pagigita kakan. Gikiw yan makapagpain haram payam-payaman no yan, pagigita kite. Sa ine kesuko kaharaman nin, yan si pakale. Haram si pakale. Yan ay may dende upama. Dende gay kahalal we no. Gay kahalal no. Haram iyan si tangan gay manjari ang tanan no. Hangkan ningewot me pinemulta kite. Pinemulta kita bang kita may makantan dende bang may sisara ko ito. Labi bang sisara Allah Ta'ala. Haram iyan penta ang tante siya ili. So gay kayo makapagpain pa ino. Haram iyan tinekang. Pag-eduman man sukat tinekang. Sukat inantan. Haram si tangan. Inin keseben na lang turata bulak niya inin. Niya haram si pamayam, niya haram si pakale, niya haram kinakan, niya haram inantan, niya haram tinekang. Niya haram tinekang. Ngayon ko may palingan no si pagmasiatan, haram tinekang. So dapag lamuguton bidapag legumete bi antara iyan ay maharam turata bulak niya inin may pong tinay kalasahan. Sa kita bi, gay kita bi pakale, bang kita bi pinainan sa inin. Bang kita bi pinainan sa inin, amban lebay Quran, amban lebay hadis, may pakaradyan inin. Tuhut tabi pakalten bi pinilosopi iyan agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sa ingi bentuk kahalal iyan hinaram Allah subhanahu wa ta'ala hin. Oy, ay bang bahadya palelem-lelem tabi akalten bi ahat-ahat. Bang pagbisarahanin, pagleleman akka. Atawakan iyan miyaan pagtekaran akal pinain. Kung may bahasa tabi ko ito inin. Bang upang kalasan. Duman inin subay inusalan akal mapalalemin. Padiki-diki tabi hadja tawakan palalem-lalem tabi ahat-ahat hadja akal tenbi. Ketawhan tabi bang ini mahalal metoda tak bulak dunya inin. May pong tinai kalasan. Na mengkin sa bang niya parman ni. Mengkin sa bang niya hadis ni. Amban parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk amban kabtangan sin jungjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May pong tinai kalasan. So magmaap kam. Inin kasi benalan. Subay patampalte iyan na pakaradyan inin. Duk tampal si kitebi. May pong tinai kalasan. Sumagwa. Pen Allah ta'ala hin. Eddo tabi pe guni-gunihin tinuhut amban parman Allah. Pen Allah Ta'ala hin. Iyattabi'una illa dhann. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a.
Sumagwa pen Allah Ta'ala in cime Quraisy Makkah, iyattabi'una illa dhanna, iya tinuhut dan guni-guniren, iya tinuhut dan akal den. Inna dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Bu adapun guni-guni delem kok dele, akal-akal delem kok dele, la yughni minal haqqi syai'an. Tantunen teet gay makaatu ban pesa inggelalem guni-guninu. Si keseben nalan cin Quran inin. Wallahil azim. Bang Quran duk hadis pepinu. Duk ayat Allah Ta'ala pepinu. Ban pesine manggane. Ga niya makaatu bisara tura tak bulak dunya inin. Apabila ne Quran duk hadis binangganin. Me pong tinaik kalasahan. Sumagua. Bang menggay mapakalehin. Bang iya ne menggay miaan mepeesek dem koknen. Duk iya ne pinatli sin pangatayan nen. Gay ne pakale sa ayat Allah Ta'ala. Amban ien me pong tinai kalasahan. Ban pehatu telumpu juj basanu. Si aian. Ban pehatu telumpu juj basanu si aian. Tantunen ted mingkal hajjam ban delem pangatayan de. Gay teed. Ngatama si siya Quranin. Ine tinuhut den. Guni-gunire. Iyan delem kok den. Akal-akal de. Iyan delem kok den. May pong tinai kalasahan. Fen Allahu Ta'alahin. Waman azlamu mimman dhukkira biayati rabbih fa'a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idhan abada. Duk tamanan penallahin. Waman azlamu. Tamanan anyanya ne. Tamanan dupang ne manusia. Tura tak bulak dunya inen. Mimman dhukkira bi ayati rabbih. Iye ne. Bagani anen pinaeseban duk ayat Allah Ta'ala. Inin mahalalin. Inin maharamin. Fa'a'arada anha. Bune petiwas gay pakale. Wanasya ma qaddamat yada. Kanalan ne nuwe tekeipat ne yene bakas kekehinang tangan nele. Kanalan ne nuwe tekeipat ne bakas laku-laku ne mangga mapakalele. Wanasya ma qaddamat yada. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Bennal pen Allahin kami. Bettaran kami ne patli di dalam pangatayan nen. Bettaran kami ne gahak di dalam pangatayan nen. Ayyafqahuhu. Sampai gay ne makahati bang pineseban agama Allah Ta'ala. Bang pineseban Quran. Bang pineseban hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waja'alna ala qulubi akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqara. Bettaran kami ne senseng taingenen gene takalere parman Allah Ta'alahin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in tad'uhum ilal huda wa la yahtadu idan abada. Bang ne siya abi no si hidayat balik-balik kama, balik-balik kau keputalan, balik-balik ka ugangin memang siya megdelem hidayatin. Pada yahtadu idan abada. Me manusia gene ke hidayatan salama-lama me pong tinai kalasahan. Ban pesa inge pagbayu-bayu no. Ban pesa inge pagbayu-bayu no. Iye ne mian pe mo siye. Si agama Allah Ta'alahin. Tantunen teed. Tantunen teed. Gene si ke hidayatan. Bangganta ilepas ni siya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Megpetelibon kita si me manusia inin. Wallahil azim daran tebe balik ko. Inin medili kau manamalin. Bangganta ilepas ni kewe Allah Ta'ala. Ban pehatu telumpu. Juj binasa si kau. Gene keu katamaan. Pege maggaha ni atinun. Tege senseng ni taingenun. Gene keu kehidayatan sa lama-lama. Mehu gagain. Bang keu taabot kamate lusi iyan. O keu dan buak pong tinaiku. Ga niya mekehidayatan kau. Dia tak bulak dunya inin. Malainkan Allah Ta'ala. Maku keu hidayat tujuye. Lemikian. Ga niya meke hidayat kau tura tak bulak dunya inin. Meke lepas kau tura tak bulak dunya inin. Amban lebe kulakul nuru. Iyan tinugutan Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Bubang niya na hidayatan. Ga niya meke lepas iya bisan sine bang gero ilepas we Allah Ta'alahin. Duk bang niya neganta ilepas tura tak bulak dunya inin. Tantunen gay ni kehidayatan bisan pehatu rasul peturun bang ganta ilepas newe Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Inin makadilikawin. Iyo ne parman Allah Ta'ala hin telumpu juj. Inin telumpu juj sin Quran. Parman Allah Ta'ala. Moto-moto tebi wege kitebi kahagad bang duman parman Allah Ta'ala. Moto-moto tebi wege kitebi kahagad bang gay iye ne bisara Allah Ta'ala. Moto-moto tebi wege kitebi kahagad bang duman wahi.
Tiya na wahihin Quran Allah Ta'ala binasawat tabi sa lungkohap. Sa kahagad tabi ke. Dinakawe Quran ini ng bahayang kahagad kekew. Inakahan kawe Quran ini we haram menggay manambahayangin kahagad kekew. Inakahan kawe Quran ini hinaram iyan magganda riba mag-anak sinin, mag-inuman, magsiyapuhin. Amban explainan sin me keulaman kahagad kekew. Garu kew kahagad. So maananin yene bisaranu. We ba sa mengkin kew kahagad jube bisara Allah pege iya rutuhanin ga too pege bang bakas too kahagad kay sir Quran bisaranin. Kahagad kita si Quran bisaranin may pang tinay kalasahan. Ubus criticize we misin duwe amban kita bikola maanin. We pinain pa iside dem narka me ameng ge magsambahayangin. We pa isire di alam narka iyan me an me inabeinin. Me bangya me kahinang pag-anak sin. We pinain isire magdialam narka bangya pinain magsirik. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Duman inin guru rasul. Duksinen magpaisidam narkain. Iyane Allah Ta'ala bistahun. Parman Allah Ta'ala. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yene pen na may manusia ninggalan sinchambahayang gebisan nukko. Iyene tinuhut dan napsuren pen Allahin. Pasaw pa yalkaw na gaya sang siya tinibagan magdala mapinarka jahan na magdala malehak lai. Duman bisaraku. Duman bisara ulama. Duman bisara sine ruksine. Bisara Allah dan suratu Maryam. Tuhan nun. Iya na magpain kaw. Mengkin kaw kahagad subay Allah. Magpainin na tiya na bisara Allahu Ta'alahin. So problemahin. Bang binasa si kita bi ayat inin. Bese bisara Allah ni sa ili magpainin. Wedem narka. Painu ustad balik-balik inamahanin. Guru balik-balik inamahanin. Bubisara Allah ni mismo magpainin. Dem narka aming magsambahayangin. So mananin. Yene moto-moto tebi pinain. Mengkin ko kahagad subay ni Allah. Mengahukum akuin. Tiya kew hinukom we Allah delem narka banggi magsambahayang sumananin garu kew kahagad dembuad jayan amban rison nutur tak bulak dunya inin pagi bang bakas kew kahagad ne kew si Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala inin umat Islam inin kiseben nalan tur tak bulak dunya inin laqad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Bakas netek ka PS7 bulan sangin ang bantuhan bi iyan na Quran inin. Sumakuha pakali kikitibi. Pena Allah ta washifaul lima fis sudur. Duk iyan ay makasanyang sin pangateyan. Sa pakali kekam atawa balik-balik pe tinuot bin guni-guni sa Quran na binisarahin. Balik-balik pe akal tabi may pupus inin iyan ay tinuot ten sa Quran na inakahin. So iyan may bisarate bi pinain mengkin ko kahagad subay Allah pinain mengeno akuhin mengehukum akuhin pag waktu kau hinukum we Allah we samyan hukuman nun sila kulakuno gayro kau pakale mananin garu tuhut no Allah subhanahu wa ta'ala wallahi alazim inin kay kahantura tak bulak dunya inin may pong tinay kalasahan duman na raw siya di agama wadaw pun siya pun na kita bibang sa muslim niya inin may kebisarane may parkalain inin. Petibas. Binangga iya na tamanan. Benal na bisara Tuhan ni Rabbul Alamin. Bisara iya ni bakas may penjeri iya. Amban bohe de petak. Pinalabay amban duwe lelebayan najis. Tahinang manusia. Piyahonga do amban diata bulak dunya. Kante kayo na magtigas-tigas si bakas may penjeri iyahin. Mangga Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inutan nin atawakan tinuhutan akal-akal nin hadja iene miyan la ilaha illallah mikil kew nali kew pahap duman basta-basta binangga no yan duman basta-basta iene sinungkaan no yan Allah may penjeri kau Allah iene magbettad agama magbettad syara tura tak bulak dunya inin magbettad sin halal magbettad sin haram may pong tinai kalasahan
andu hejje teru itu tura tak bulak dunya pie honga adu ke amban dia tak bulak dunya minta de lopot duk kita inin bang kanta ilopot kita wa Allah taala magpepenjeri langit duk bulak itu hapsukod Allah taala ni rahim sangat maase duk sangat beti sabar as-sabur dan buang ban me sifat ni me pong tinai kalasahan duman itu mana nen we tumuon kita bi bese sai ni hinang ten bitur ya tak bulak dunya inin so duman hadja kemon mean hinaramin amban lebay subay pinain kinakan walaupun kinakan halal niya waktu ni haram niya waktu ni haram me bawi haram iyan ang pene inalenan haramun li dhatihi iyan ni haram asal haram teen kome bawi kome asu kome mait bangkay bangga lebay sinumbali tantunen teen iyan haram so niya isab haramun li ghairihi haram sinabab amban iyan ni lebeyan pengeddo tiyehin kome gumaa me kopiko buas haram buasin ay halal to buasin kopiko halal kemon halal pen Allah taala al aslu fil asya al ibaha iyan asal kemon data bulak pinapanjariin inen amban kakannu mubah harus sikau sa bang sedi lebeyan panghantak nu yehin niya waktu ni tehinang haram hangkan ni haram kopi ko tinang kewin pinay haram kopi kohin mo kaunin nga haram na kewadja gabidda kopi ko ni hati usah haram pe so duman maharamin kopi kole sa sinabab amban iene lebeyan pengeddo nu iyele esebon binin hukuman syara inin duk teheti tebi parkalain duman maharamin kopi kole atau akan menis kapele sa pegi haram lebeyan pengeddo nu yehin hanggan tayo ng haram tangkew nu halal sinin halal buasin sa bang amban lebay gandariba pengeddo nu yehin tayo ng haram bang lebay pag-anaksin pengeddo nu yehin tayo ng haram yene may gumaian halal belihan niyan ataw akan manjari kakanu iyan haga niyan sabang amban lebeyan iyan pamaligaw nu pengeddo nu iyan alata ataw akan halga ni lebeyan iyan singalan nu timbangan nin na waktu ni tehinang haram inin duk teheti bibang ini maharam metura tak bulak dunya inin may pong tinai kalasahan bohe halal bohein sumaguwa bang tangkew no bohe atawakan amban kupung upama sa ili ga ke lebe izin siya sa dia anu ne teed bisan kanian nen bohe iene ine do no le tantunen tete hinang mian haram iene pakarajaan man indanan bi haramin isanen haram te zatnen iene ko me bawi ko me asumian kemeroenen iene ka haram sabab amban lebeyan no yehin lebeyan no le so inin me pong tinai kalasahan bentuk maharam metura tak bulak dunya inin hangkan me anu tebi papap talitis tebi papap iene pakarajaan inin so niya ati waktu ni tayo ng halal na benal ni kome mian iene pag ano inin niya amban me sala penay maanten bi upama niya sala penay maanten bi si waktu bang may mian niya dem buwa upama niya dem buwa pong tiniite bi mian pinain hinaram ene me Facebook atawakan me peg TikTok inin so me umat Islam to pinain nilay yene kemon application ine ne hinang WhatsApp ne ke atawakan mian ine beinin WhatsApp ine Instagram atawakan Facebook TikTok
Yene bahaw application ko ito. Gain niya nga haram may application inin pag-edat. Atawakan iyan may panyap inin timbang hukuman may panyap. Ko dume may bangko atawakan ko may sasakatan. Dan buaya man may part sin panyap tu rata bulak dunya inin. So depende inin si pengwasalan no iyahin. Iyan ko tasubatin asek inin si kedua miyaan. Asek inin yan si parkala si kedua miyaan. Haramun li ghairihi. Yan haram miyaan ilabe amban pengehinang te iyelay. Yan ko may kopikole amban lebay haram. Tangkew no tayo ng haram. So inin may pong tinaikalasan. Bang osal no may pegpegwaan aurat. Gay may pegturungan. Osal no may pegbidyohan call. Pegjinahan dere mian inbox. Ine ni application. Inin bentuk. Menggay kajarinin may pong tinaikalasahan. So payaman isam. Bang osal tebi iyan si peg-ibadat. Kung ano may pag-live tebi inin. Alhamdulillah. Amman through Facebook, piya inin makakali entero dunya nga nagnganag bisarate bin inin. So, tayo nang wet tabi pahala. Tayo nang wet tabi ibadat. Tayo nang wet tabi sababan yan na pengiridaan Allah subhanahu wa ta'ala kitabi. So, inin, depende si peg-usal may pong tinaikalasahan. So, kaam isab, yan may puwa-puwa, painting, haram, tinain, haram, Facebook, haram, TikTokin, haram, may WhatsAppin, duman sa ili maananin. Lamod inin yan si bahagian si kirwele, haramun li ghairihi. Sebesebon bidwek kayo ini, sinubahat ko in, kape bahagian ni, sumagawa, subahat ko adjadwek kayo ini, dukta hati tebi, explain tebi papap. Yan haram zat nen, haram yan asal diri ko may bawi, ko may tuba, ko may alak, kemerwenen, yan depende si lebeyan pengehinang no iyahin. So pasti manamalan. Pasti manamalan iyan na hukuman si tingin pasalan parkalain inin. So, apa pa isab upang masampay me tabiya sa amiyan pebugelan no DLM Facebook. Atawakan pebugelan no me DLM Instagram, DLM WhatsApp, DLM WeChat. Kemon sa ili. Atawakan me pegzinano no me video call antara gay kahalal no. Miyaan pain no halal pe. Hanaduman na ini. Hato na kitibiga makasayo bang may umawot na sa inin pangahalal tabi mapakaradyan ini. Pagbisaran nan sinin iyan miyaan duman kasumbang. Atawakan duman may andano. Sabang andano. Dapat kay isa may WeChat do atawakan may Facebook do gay miyaan halal. Walau pun hati personal. Ban pa ubos yung katahan Bruce Lee-hin. Gani binista si Kaam naman kinsa isa bang upama pediawa pebila i-level nin. Upama mian DLM Facebook do atawakan may DLM Messenger do upama sili dem WhatsApp DLM WeChat. So gana problema nila ay. Pegge bang upama hinala iyan mas sobra pebila ibang kami magtapit. Bisan pe ubos we katahan Bruce Lee-hin kemon. Katahan di si Jackie Chan oras pagdembuwa bilay. Hinala do Allah Ta'ala. Sa ingin na bang upama pediawa bilay. So kana problema ne bang antara meglewle kebini. Sa ebini sarate nan sinin antara iene sumbang may pong tinaikalasahan antara gay halal. Na apa pa isab sampay may parkala ininen. Niya pa may misara takaleku atawakan tikiteku si may criticize kite. Hat may pinain may video call do kinasahan do niya la ila. Duman ka sumbang no. Upama lagi bang may kaesekan ni kamsali-sali. Iyan bentuk kaharam iyan ni sabab pakaradyaan rin may pong tinaikalasahan. Si may pakaradyaan ini. So subay tali tabi pahapang kanip bangki tabi pakali may pong tinaikalasahan. Si may muhadara bangki tabi pakali iyan ni si may seminar duman pakaleten bi may atadya may 30 minit atawakan may 2 minit ubos sibat ni kitabi. Gene pakalete bi kemon iyan na muhadarahin. Gene pakalete tabi kemon iyan na may lecturein. Baka sinin paatag si ako may jaman lepe si lahat.
Ngehutba ko sampay nga nagganag story miyaan. Weni at bisyara ko sa ili sa miyaan. Pagsakay, talitis ko bang sine may misyarahin mo gana teseb ko si khutba kumente te bisyara ko sa ili. Ine kew, aatara sa hati si khutba Jumaat, behutek kasong ubos ni wa aqulu astagfirullah li walakum. Pagsakay sa ili miyaan ningko manggahak tuligawan pagkele khutba. Pagguwa sa ili, ene mga nagganagwe ba sa ako ko misyara pente sa miyaan. Nasampay nganag misyara miyaan may basa sa inin misyara kun sa inin. Pagtalitis ko, iyan mismo may misyaray. Natawakan metipit ang banihing, ihati mapakalihin sa ili. So niya ang bangkite bipetek kapakali ko ainin. Ko umano siya inin. Miyan kita bi makakali 20 minit atawakan me miyaan ahat-ahat. Ga tekelete bi kemon ketibukan muhadarahin. Ga tekelete bi kemon explanation sin muhadarahin. Ene magtoy pinahadjeten bi. Ene magtoy miyan pine saplagten bi. Ine kyo tekeleten bi ahat-ahat duhati may pong tinai kalasan. So bang kyo pakali, da kyo mag-ang-ang pakali. Subay pakali nung kemon dok tehetino bang ine miyan inexplain tali may pong tinai kalasan. Pagge misyarahin ta subat kwen sini. Wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afathu min al-fahmi as-saqimi. Piye hadja amban manusia ngen diawaan bisyara tumuon. Ine kyo hati masakihin pamahamnen. Amban pagtaymaanin. Gahap pagtaymaanin sa baban pagi gahap pakalinin. Atawakan pagi ahat-ahat duyan pakalinin. So inin may pong tinai kalasahan. Yen si tinged parkalain inen. Pinetek kabulan Ramadanin si kitebi nganad iyene ninggalan sin mahalal atawakan maharam amban kita hinbi. Paggebang upama may penginum. Duk pamangan. Duk perembuak si anda. Halanen si kitebi. Tek kabulan Ramadanin. Dinaak si kitebi tinanggalan. So inanad si kitebi. Inanad kitebi. Bang tetinggal tebi mahalal si kitebihin, insyaallah, puas amban bulan Ramadan, mas labi ne tetinggal tebi, iye ne asal di hinaram si kitebihin, puas amban bulan inin may pong tinai kalasahan. So magmaap kam, bang upamanen ni alay tebi sara ga tumuon, bang lebe amban bisyara kuro, ng pagmamaapan may pong tinai kalasahan. Bang upama ni alay tabisyara tumuon buparman Allahu Ta'ala duk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu makitawa kite, makitawa barante, gaan lamon pagpamaapan ko. Awe benalnin. Kome peddi si kite ayatin. Peddi si kite hadisin. Nagaayan lamon pagpamaapan ko pen kumagmaap kyo pagpeddian kyo. Ga. Sabab balik na iyan si kaubang tayma no alhamdulillah tayma no. Banggay tayma no alhamdulillah gana miyaan problema ni. Amal hibaran mui pabaran. Hangkani sab niya siksa duk niya tungbas. Duk niya pahala. Pahalain ganta iyene pengurung mapakalehin iyene tekole-kolein. Siksain pangurung atawakan peniksa ganta sinme siya ametuas duk iyan may petong kilang mapasape amban parman amban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So salam dua si kam kemon gene kam tutat-tutat ku dinembua gene kam tunak-tunak ku dinembua si Malaysia, Philippines, Europe, Saudi duk kemon na Middle East. Salam dua si kam kemun. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illa anta. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.